Assalamualaikum warga. Uronyo tanyo akan review mie goreng Aceh. Nah, kita buka lah ya. Rasa pasti penasaran aroma. Goreng Aceh. Ada apa? Ada. Kita mulai je. Kita cicipi rasa. Saya pakai saus, bawang, timun, ini bahasa Indonesia timun, beda wujud dengan kerupuk, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Aceh kerupuk, cabai mentah, capli, anak digiling. Hero buka capli. Đưa thay buồn. Cho là phải vô mình nhờ mì Aceh. Mời bé. Là bông cục. Xếp hero để nhờ bạn cho hết. Mà thôi quên bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Trong hai habis mie baru mungkin bismillah. Pada WO. Kalau maklum tuan sana tengok komik dulu dah. Tau komik dulu baik video pada. Pada tuan sana bilang benang mie Aceh mangat dah. Mie Aceh mangat dah. Là điện thoại điện nào vậy em mang mình mà ngại phải mẹ dạy giấy này người ta dạy chú hòa bế mình được rồi tại mình bạn đây cười lông không bún nồng mà nhỉ nggak ada warga ini Acehnya warga nggak ada.
Habis. Habis. Jadi kata warga doa akhiri setiap kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.